기도드리겠습니다. За залбирцгаая. 예. 걸어가신 하나님, 이렇게 주일 후에 다시금 하나님 말씀을 같이 들을 수 있도록 해주신 것 다시 한번 감사드립니다. Минь энэ 7 өдрийн дараа дахин таны үгээр иргэн уулзаж байгаад тань талархаж байна. 이 시간에도 하나님께서 생명의 말씀을 저희들에게 주시고 Энэ 또 цагт ч 그 말씀을 깨닫는 귀한 시간이 되게 해주시옵소서. энэ цагт ч гэсэн та амийн үгээ бидэнд өгч тэр амийн үгийг ойлгож ухаарахад туслаарай. 또 부족한 종을 붙들어 주시고 통역하시는 우리 통화 사모님도 하나님께서 붙들어 주시옵소서. Өөрийн эсвэл дараа зарцтайгаа хамт байж өгөөрэй. Бас орчуулж байгаа тунгатай ч гэсэн хамт байж өгөөрэй. 예수님의 이름으로 기도드립니다. Есүсийн нэрээр залбирanгуйлаа. Амен. 아멘. 자, 오늘은 그 이사야 32장입니다. За Исая 32 дугаар бүлэг. 예. 이사야 32장은 그 의의 왕, 의의 왕에 대해서 말씀하시고 계십니다. Исая 32 дугаар бүлэг болохоор зөвхөн хааны тухай, шудраг зөв хааны тухай өгүүлж 네. байгаа. 1절에 보니까 보아라, 장차 한 왕이 정의로 통치하고 지도자들이 공평으로 다스릴 것이다. 이렇게 말씀하셨어요. За нэгдүгээр эшлэгийг харвал үзэгтэн хаан нь үнэн зөвөөр хаанчлан ноёд нь шударгаар захирнаа гэсэн байна. 네. 그 장차 한 왕이 이제 다스리게 되는데 이 왕은 역사적으로는 히스기야 왕을 가리킵니다. За энэ хаан нь үнэн зөвөөр хаанчлнаа гэсэн тийм энэ хаан нь болохоор түүхийн хувьд бол Хизкия хааныг гэж үздэг. 예, 그리고 신령한 영적으로는 장차 오실 메시아 되시는 예수 그리스도를 가리킵니다. Харин сүнслэг байдлын хувьд бол хожим ирэх Есүс Христ хожим ирэх Месиа буюу Есүс Христийг гэж 그리스 үздэг. 예수님의 통치는 정의롭고 공평하다 말씀하신 겁니다. За тэгэхээр нэг хэлсэндээ Есүс Христ бол үнэн зөвөөр хаанчилдаг гэсэн үг. 인간의 통치는 정의롭지 못해요. За хүний одоо хаанчлал, хүний засаглал бол тэгэж үнэн зөв байж чаддгүй. 네, 어느 정도 정의롭거나 공평할 수는 있으나 예, 완전히 정의롭고 공평할 수 없습니다. Яг хөө тодорхой хэмжээнд бол үнэн зөв байж болно. Шудраг гэвч за яг 100% төгс үнэн зөв шудраг байж чадахгүй. 예, 공평은 뭔가요? За тэгвэл энэ үнэн зөв гэдэг нь яг юу хэлж байгаа юм бэ? 예, 이렇게 한쪽으로 치우침이 없다는 거 아닙니까? За нэг тал руу одоо туйлшрах ч юм уу, нэг тал руугаа хитрхи одоо хазаах тий нэг талыг хэрэг баримтлах явдал биш. Тийм биш гэсэн үг. 예, 재판. 인간의 재판은 불공정해요. Хүний юу шүүлт бол үргэлж шудраг биш байдаг. 우리가 뭐 재판할 수는 있는데 될 수 있는 대로 재판하지 않는 게 좋습니다. Бид нар ч гэсэн одоо яг шүүхэд очиж хэрэгээ шийдүүлж болно л да. Гэхдээ аль болох одоо шүүхэд хандахгүй, одоо шүүхээр явахгүй байвал сайн. 난 정의로운 재판을 받겠다고 생각하지만 실상은 정의롭지가 않아요. Бид нэр бол шүүхээр хэрэгээ үнэн зөвөөр шийдүүлнэ гэж найддаг. Гэвч одоо ихэнх тохиолдолд тэгж үнэн зөв байж чаддгүй. 그러나 예수님은
항상 정의롭습니다. Харин Есүс бол үргэлж үнэн зөв байдаг. 치우침이 없어요. Түүнд туйлшрал гэж байхгүй. 그래서 2절에 보니까 그 사람은 마치 바람을 피하는 대피소와 같겠고 폭우를 가리는 곳 같으며 메마른 땅에 물줄기 같으며 고단하고 지친 땅에 큰 바위 그늘 같을 것이다. 말씀해 주셨습니다. За 20 эшлэгийг нь тэд салхинаас хорогдох газар, шуурганаас халахлах халхавч, хуурай газрын усны суваг, ангасан газар дах өндөр хадны сүдэр адил байна. 2절 다 읽으신 거예요? 네. 와우. 되게 짧게 돼 있는 거 같네. 네. 시편 그 121편을 보세요. 시편 121편 За дуулал 121-р бүлэг 그 5절과 6절을 보시면 5, 6 дугаар эшлэгийг харах юм бол 시편 121편 5절 6절 한번 좀 읽어 주시겠어요? эзэн чамайг хамгаалагч, эзэн чиний баруун гар талдах сүүдэр юм. Шөнөөр саранд ч өдрөөр наранд ч чи цохиулахгүй. 네. 여호와는 너를 지키시는 분이시다. 그러셨습니다. Яахова буюу эзэн бол чамайг хамгаалагч гэж хэлсэн байна. 사람들은 배신하죠. Хүмүүс бол их урагч байдаг. 인간은 원래 배신해요. Угаасаа хүн гэдэг бол их урагч байдаг. 누가 배신하죠? Тэгээ хэн урагдаг вэ? 나와 가장 가까운 사람들이 배신합니다. Надтай хамгийн ойр байгаа хүмүүс надаас урагдаг. 서로 막 상처를 주는 거예요. Тэгээ бие бинийгээ шархлуулдаг. 사람은 의지의 대상이 아니고 사람은 사랑의 대상이에요. Хүмүүс бол хүн гэдэг бол ер нь одоо тэгж итгэж найдаж түшиглэх хүн нэгэн биш ээ. Харин одоо хайрлах нэг юм. 그 사람을 의지하게 되면 상처를 받게 돼 있어요. Хэрвээ бид нар хүнд итгэж найдаж түшиглэх юм бол шархалдаг. 그러나 하나님은 어떻습니까? 우리 예수님은 어떤가요? Харин бурхан ямар илээ? Бидний эзэн Есүс ямар илээ? 네. 영원히 우리를 배반하지 않으세요. Үүрд мөнхөд бид нарыг одоо бидраас урвдаггүй. 거기서도 우리가 늘 하나님을 배반해요. Харин бид нар болохоор үргэлж бурханаас урвж идэг. 그 30장에도 그랬잖아요. 우리 그 이사야 30장에도 하나님께서 Иса 이사야 30장 1절에 보니까 반역하는 자식들아 말씀하셨죠. 30장 1절이요. 예. Исая 31 дээр бас дуулуургүй хөвгүүд гэж хэлсэн байгаа. 여기는 그 불순종의 아들들이라고 아, 되어 있어요. 원래 그 원문은 반역하는 자식들아 이렇게 기록되어져 있습니다. Би болохоор нөгөө 2019 оны Библи хэрэглэж байгаа. Тэгээд 19 оны Библиэр л дуулуургүй хөвгүүд гэж эзэн тунхаглаж байна гэсэн байна. Тэгээд Солонгос орчуулга дээр болохоор тэрслүү урвагч хөвгүүд гэсэн байна. 원문에 그렇게 돼 있어요. 30장 그 9절에도 그들은 반역하는 백성들이다. 그러셨어요. Мөн 9-р 거기는 뭐라고 돼 있는 거예요? 9절에는
여기 구절에는 처음에는 그 반역하는 백성 그리고 예, 거짓의 예, 그렇죠, 그렇죠. 아, 음, 아들들 예. 이렇게 돼 있어요. 우리는 이렇게 반역하는 사람들입니다. 9-р эшлэлээр бас тэрслүү ард түмэн гэсэн байна тийм ээ. Тэгээ бид нар бол ер нь ийм тэрслүү хүмүүс байдаг. 근데 하나님께서는 오른쪽에서 내 그늘이 되시고 낮의 해가 너를 해하지 못하고 밤의 달도 너를 상하지 못하게 한다. 지켜주시겠다 약속해 주셨습니다. Харин бурхан болохоор өдрийн наранч, шөнийн саранч чамайг хорлож чадахгүй. Эзэн бурхан чамайг хамгаалах болно гэж хэлсэн байна. 낮의 해라고 하는 것은 이 예, 드러난 공개적인 이렇게 눈에 보이는 그런 핍박, 환란, 예, 드러난 어떤 회방 이런 걸 말합니다. Өдрийн наран гэдэг нь болохоор юу хэлж байгаа вэ гэхээр тэр ил тод үлдэгддэг альва буруу зүйлийг хэлж байгаа. 밤의 달은 반대로 이 Харин шөнө 드러나지 않은 예, 음성적인 그러니까 드러나지 않게 은밀한 뭐 권모, 술수, 사람들의 그 음모 이런 것들을 말합니다. Шөнийн сар гэдэг нь болохоор эсэргээрээ тэр ил биш даалт үлдэгддэг тэр жишээл одоо миний араар худлаа хов жив ярих ч юм уу те намайг гүжирдэж гүтгэх альсвал миний эсрэг ямар нэгэн хуйлдаан зохиох гэх мэт ийм далдуур явагддаг муу зүйлсийг хэлж байгаа. 하나님은 우리를 지켜주시는 그래서 오늘 본문의 32장 2절에서는 바람을 피하는 대피소와 같다 그러셨죠? За тийм ийм одоо ил далд бидний эсрэг явагддаг энэ гай гамшигаас бурхан биднийг хамгаалж өгдгөө гэж энэ 32 дугаар бүлгээс харах юм бол 또 폭우를 가리는 тай 곳 같다. 32-ийн 2 дугаар ишлэлдэр салхинаас хорогдох газар шуурганаас халахвч юм гэсэн байна бурханы. 비를 많이 맞으면 어떻게 될까요? Хэрэг бид нар одоо бороонд адар бороонд цохиулах ч юм уу эсвэл бороонд ингээд шалд норох юм бол яагаад гэвэл 비를 많이 맞게 되면 사람이 죽을 수도 있습니다. бороонд их цохиулахаараа хүмүүс л өхөжч болдгоо. 겨울에 얼어 죽는 사람보다 비를 많이 맞아도 죽는 사람이 더 많다는 것을 여러분 아셔야 됩니다. Яг өвлийн цагт осгож өгсөн хүний тооноос одоо дулааны улиралд бороонд цохиулж өгсөн хүмүүсийн тоо олон байдаг гинэ. 비를 많이 맞으면 이 체온이 떨어져 가지고 저체온증으로 사람이 죽게 됩니다. Бороо адар бороо ч юм уу хүчтэй бороонд одоо альсгүй л зүгээр бороонд одоо удаан ингэж байсан хүний биеийн нөгөө температур нь буураад тэгээд нөгөө нэгсэндээ бас осгож өгдөг гэх юм уу да. 또 메마른 땅에 물줄기 같고 고단하고 지친 땅에 큰 바위 그늘 같다 말씀해 주셨습니다. За мөн Исая 32-ын 2-ыг цааш нь өргөжлүүлээд харах юм бол хуурай газрын усны суваг ангасан газар дах өндөр хадны сүүдэр адил байна гэсэн байна. 하나님께 가까이 가고 하나님을 의지하는 사람은 아주 즐거운 날, 상쾌한 날이 찾아올 것이라고 말씀하셨는데요. За тэгээ бурханд итгэж найддаг бурханд түшгэлдэг хүмүүст бол тэгээ баяр хөөртэй хөгжөөнтэй өдрүүд ирэх болно гэсэн байна. 사도행전 그 3장 19절 20절을 한번 보십시오. За Үлс намын 3-ын 19-оос 20 дугаар ишлэгийг харъя.
여러분 그 성경 옆에다가 꼭 그 성경 구절을 이렇게 작게 좀 적어 놓으시기 바랍니다. 성경에다 좀 적어 놓으세요. Мгм. За тэгээ та нар ингээд явцын дунд ингээд хэлж байгаа ишлүүдийг яг үзэж байгаа Библийнхээ хажууд тэр ишлүүдийн хажууд бас ингээд а, хавсаргаад бичээд яваарай жижигхэн одоо өөр тэмдэглэл маягаар. 사도행전 그 3장 19절 20절 좀 읽어 주시겠어요? За Үлс 3-ын 19-20 дугаар ишлэгийг уншаа. Иймээс гимшцгээ, гим нүглээ үгүй болгохын тулд эргэцгээ. Тэгвэл сэргээх цаг эзний оршуугаас ирэх бөгөөд та нарын төлөө томилогдсон Христ болох Есүсийг тэр илгээх болно. 네. 회개하고 돌아서서 너희의 죄 씻음을 받아라. 그러면 유쾌하게 되는 때가 주님으로부터 이를 것이다. 그러셨습니다. За иймээс гимшцгээ, гим нүглээ үгүй болгохын тулд эргэцгээ. Тэгэх юм бол сэргээх цаг эзний оршуугаас ирнэ гэсэн байна. 몽고 성경에는 유쾌하다는 걸 어떻게 말했나요? 회복 될 날이 주님의 임재로부터 올 것이다. 참 큰일 났네. 아, 음. 그 아주 아주 상쾌하고 그 아주 그 프레시한 상태인데 그 유쾌하고 아주 그 Сэргээх 예, 상쾌한 그런 상태를 말합니다. 음, сэргээх цаг гэдэг нь бас орчуулгад нь өөр өөр байх шиг байна. Тэгээд сэргээх цаг гэдэг нь бол одоо багшийн библиэр бол маш тийм одоо баяр хөөртэй тийм цаг гэсэн үг. 음, 하나님께 가까이 가게 되면 다 아주 그 유쾌하게 되는 아주 아주 신선하고 상쾌한 예, 그렇게 된다는 거예요. Сэргээх цаг гэдээ бас одоо нөгөө сэргэлт одоо алей зүйл нөгөө нэг шин ингээд сэргэг байх үедээ маш тийм одоо цовоо сэргэлэнж гэдэг юм уу тийм байдаг тийм байдлыг хэлж байна. Цовоо сэргэлэн одоо хөөр баяслаар дүүрэн гэсэн утгатай. 사람들은 그걸 행복하다 그러잖아요. Хүмүүс ер нь би жаргалтай байна гэж ярьдаг шүү дээ тийм ээ. 그런데 하나님께서는 그냥 그 느낌, 예, 기분만 이렇게 행복해지는 게 아니라 모든 그 우리의 문제를 하나님은 해결해 주세요. Тэгэхээр тэр бурхны хувьд бол жаргалтай байх гэдэг нь бол зөвхөн одоо сэтгэл хөдлөл ч юм уу мэдрэмж одоо өөрийгөө тий би жаргалтай байна гэж ингэж мэдрхийг хэлж байгаа төдийгүй бурхны хувьд бол жаргалтай гэдэг нь бидний бүх одоо асуудлыг шийдэж өгөөд ямар ч асуудалгүй болгосон байдлыг хэлдэг. 우리가 하나님께 기도하면 반드시 그 기도를 들어주시고 그 문제를 해결해 주세요. Бид нар бурханд хамдаан залбирахад бурхан бидний залбирлыг заавал сонсож өгдөг. Тэгээ бас тэр асуудлыг маань заавал шийдэж өгдөг. 그때 3절에 보니까 그때 모든 그 보는 사람들의 눈이 감기지 않고 눈이 번쩍 뜨인다는 거예요. За 32-ын Исая 32-ын 3 дугаар ишлэгийг харах юм бол тэр үед хардаг хүмүүсийн нүд хаагдахгүй сонсох жигтэй сонсох болно гэсэн байна. 또 사람들의 귀가 열려가지고 다 듣게 된다는 겁니다. Хүмүүсийн нүд хаагдахгүй гэдэг нь болохоор хүмүүс тэр бүхнийг ил тод харах болно. Нүдэ аниач гэсэн анж чадхааргүй бүгд харах болно. Сонсох чигтээ сонсох болно гэдэг нь болохоор бас бүх хүмүүс сонсохыг хүсэхгүй байсан ч одоо чихээ тагласан ч гэсэн одоо сонсогдох болно гэсэн үг юм. 하나님께서 하시는 일이 보이는 거예요. 또 하나님께서 하나님의 그
말씀이 귀에 들리는 거예요. М. Бурхны хийсэн тэр агуу үйл хэрэг нь хүмүүсийг одоо харахгүй bayаач гэсэн хүмүүст ил тод харагдах болно. Мөн Бурхны тэр үг амийн үгч гэсэн хүн болгоны чихэнд сонсогдох болно гэсэн үг. 4절에 보니까 마음이 조급한 사람들이 깨달아 알고 말을 더듬는 자들의 혀도 빠르고 분명하게 말할 것이다. 그러셨죠. Адгуу хүний дөрөвдүгээр ишлэл адгуу хүний зүрх мэдлэгийг ялган таньж хэлгийг хүний хэлэн тод ярих гэж яарах болно. 마음이 조급한 사람들은 미련한 사람들을 말합니다. 미련한 사람. Адгуу зүрхтэй хүн гэдэг нь болохоор тий одоо мунхаг хүнийг хэлж байгаа. 우리는 성급하게 무엇을 결정하면 안 됩니다. Тэгэхээр бид нэр бол ерөөсөө альва зүйлийг адгаж яарч шийдэж болохгүй. 몽골에도 그 홈쇼핑 있는가요? TV에 뭐 이렇게 물건 파는 그런 거 있는가요? 네, 있습니다. 어, 그 홈쇼핑에서 시간이 이제 얼마 안 남았다. 이번 기회를 놓치면 안 된다. 네, 뭐 그런 말 하잖아요. 네, 네. 그거 좀 얘기 좀 음흠. 해주세요. 음흠. Монголд ч гэсэн одоо нөгөө home shopping гэдэг нөгөө телевизээр ингээд юу бараагаа танилцуулаад тэгээд одоо яг тэдэн ширхэг үлдлээ яг тэдэн цаг одоо хүртэлч гэдэг юм одоо тэдэн минутын дотор эсвэл 1 цагийн дотор 2 цагийн дотор ингээд энэ барааг худалдаж авахгүй бол одоо үнэ нь өснөө одоо энэ 1 цагийн дотор энэ барааг яг тэдэн төгрөгөөр зарнаа гэх мэтчлэн юм home shopping одоо телевизээр ингэж бараа зарладаг зарлаж сурталчилж зардаг юу байдаг тийм ээ нэвтрүүлэг. 한국 사람들 중에 그 홈쇼핑 중독돼 있는 사람들이 홈쇼핑 중독. 그래서 물건을 자꾸 사는 거예요. Би тийм нэвтрүүлэг байдаг үстэй Монголд би байдаг гэж багш хэлсэн байдаг баха ганц хоёр тийм сувг харагдаад байдаг шиг. Тэгээ солонгосчууд болохоор яг тийм home shopping гэдэг өөрөөр хэлбэл гэртээ сууж агаад телевизээр тэр бараг хараад нэг шопинг хийх одоо худалдаа авалт хийх гэсэн үг байхгүй юу. Тэгээ тийм одоо home shopping донтсон солонгос хүмүүс маш олон байдаг. 어, 얼마 안 되는 물건들은 괜찮은데 비싼 것들이 있습니다. Мгм. За яг хэрэгцээд бараа бол тэгээд худалдаж авч болно. Гэтэл бас маш өндөр үнэтэй бараануудыг бас тэгж зардаг. 차를 자꾸 바꾸는 사람들이 있어요. Жишээлбэл одоо нөгөө машина ингээд байнга сольдог өөр өөр машин ингээд сольж ингээл нэг машинаас одоо амархан уйдаад өөр машин ингэж авдаг хүн байдаг тийм ээ. 집을 막 계약을 하는 거예요. Дайсгүй л одоо байшин ч юм уу гэр орон тий байр сууц байнга сольдог бас тийм хүмүүс байдаг. 그럼 이제 나중에 큰 후회를 하게 되죠. Хэрвээ тийх юм бол сүлдээ маш их харамсахад хүрдэгэ. 저희 교회에서는 이사를 가거나 집을 계약할 때 거의 저하고 꼭 상의를 합니다. Манай чуулганы итгэгчид болохоор одоо юу нүүдэл судал хийх юм уу? Эсвэл бол гэр орон байшин одоо байр худалдаж авах болоход заавал ихэвчлэн одоо надтай зөвлөдөг, надаас зөвлөгөө авдаг байгаа. 왜, 왜 목사님하고 상의를 하는가? 예, Ай, яагаад ингэж пастортайгаа зөвлөдөг юм болоо? 뭐 제가 전문가는 아니어도 기도 기도할 수 있잖아요. Би яг мэрэгжлийн хүн биш юм а гэхэд ядчил би залбирч чадна шүү дээ. 손해 볼 수도 있고 거짓말, 거짓말이 많아요. 사기 당할 수도 있잖아요. Тэгээд тэр хүнд тэр 8 нь хохиролтой байж болох юм. Эсвэл л одоо нөө заллин бас их байдаг. Тэгээд тийм заллинд өртөх магадлал их байдаг болохоор
마음이 조급하면 안 돼요. Тэгэхээр юроос одоо ингэж адгаж яарч болохгүй. 하나님께서 내게 주실 것 같으면 반드시 내가 얻게 돼 있어요. Хэрвээ бурхан надад өгөхийг хүсэж байгаа бол тэр зүйл хизээ нэгэн цаг заавал одоо минийх болдгоо. 그걸 쫓아가면 안 돼요. Тэгээ тэрнээс ш болоогүй байхад одоо араас нь хөөцөлтөд ээж болохгүй. 이 세상, 이 세상 모든 만물이 다 하나님께서 우리에게 주신 거잖아요. Энэ ертөнцид энэ дэлхий дээр байгаа бүх юмсыг бурхан бидэнд өгсөн шүү дээ, тийм үү? 그렇지 않습니까? Тийм биш гэж үү? 몽골뿐만 아니라 한국뿐만 아니라 미국이나 유럽이나 전 세계의 모든 것이 다 하나님 것이잖아요. Зөвхөн Монголд төдийгүй Солонгос, Америк, Европ гэж ер нь энэ дэлхий дээр байгаа бүхэл юмс бурханых үстэй. 하나니까 맞죠? Бурханых мөн биз дээ. 아니 온 우주가 다 하나님께서 다 지으신 거잖아요. Энэ сансар огторгуй гэж бүгдийг л бурхан бүтээсэн тийм үү? 근데 저희는 누굽니까? Тэгээ бид нэр өөрсдөө бас хэм бэлээ дээ. 하나님 아들들이잖아요, 다. Бид нэр бүгдээрээ бурханы хөвгүүд охид. 그 아버지가 다 우리에게 다 주신 거예요. Тэгээ аав маань өөрөлдвөл бурхан аав маань бүгдийг нь биднэрт өгсөн. 하나님께서 주시면 되는 거 아니에요, 우리한테. Тэгээ бурхан өөрөө л одоо биднэрт өгөхөд л болно шүү дээ тэр. 하나님께 구해서 하나님께 받으세요. Тэгээ болохоор бурханаас гуйгаад бурханаас аваарай. 예. 사람을 사람을 의지하고 사람에게 자꾸 도와달라고 사람에게 나를 좀 알아달라고 그러지 마세요. Хүнд итгэж найдаж түшиглэж тэгээд одоо хүнээс тусламж гуйж эсвэл хүмүүст тоогдох гэж битгий нөөцлөлтөөрэй хичээгээрэй. 답답하고 속상한 일 있으면 여러분 누구한테 가서 말합니까? Хэрвээ үнэхээр гомдмоор бачимдмаар зүйл гарах юм бол та нар хэн дээр их очиж тэр бүхнээ хуваалцдаг вэ? 가장 가까운 친구한테 가서 Тэгээ хамгийн ойрын найз дээр очоод 그러면 좀 도움이 될 수 있는데 그 친구도 힘들어져요. тэгвэл яг хав баг зэргийн одоо тус нэмэр болж болно л да. Гэхдээ тэр найз маань өөрөө одоо бас хэцүү болно шүү дээ. Надад тусалж байгаа юм чинь. 우리 하나님께 나가야 됩니다. Тэгээ бид нар бол бурхан дээр очих хэрэгтэй. 그래서 또 말을 더듬는 사람들의 혀가 빠르고 분명하게 말하게 된다는 거예요. За бас дөрөвдүгээр эшлэлдэр хэлгийн хүний хэл нь тод ярих гэж яарах болно гэсэн. 예. 성경을 모르는 사람이 설교를 하게 되면 어떻게 될까요? Тэр Библи мэдхгүй хүн сургаал номлол хийвэл яах вэ? Яах вэ? 그 성경 본문을 읽어놓고 1시간 내내 다른 얘기를 하는 거예요. Тийм хүмүүс л за Библийн нэг одоо хэсэг ишлэл уншаад тэгэл одоо цагийн турш шал өөр юм яриад явцдаг. 성경 본문은 말 안 해요. Ерөөсөө нөгөө уншсан ишлэлийнхээ талаар ярьдаггүй. 여러분도 그런 경험이 있으실 겁니다. Та нарт ч гэсэн бас тийм туршлага байгаа хаа.
어떤 분이 설교를 참 잘한다고 그러셔가지고 한번 가본 적이 있습니다. За нэг мундаг номлогч байдаг гэж сонсоод тэгээд номлын сонсохоор би очижсэн. 근데 마침 그 목사님은 안 계시고 그 교회 부목사님이 설교를 하시는 거예요. Гэтэл яг тэр хүн нь тэр нөгөө пастор нь байгаагүй. Тэгээд оронд нь нөгөө туслах пастор нь тэр өдөр байсан. 공부를 많이 한 사람입니다. Тэ? 공부를 많이 한 사람이에요. Тэгээд тэр туслах пастор болохоор их сургууль соёлд бол их сурсан их мэдлэгтэй хүн байсан. 유학도 갔다 왔어요. Гадаад руу бас оюутан нар яваад гадаадд суралцж байгаад ирсэн. 큰 기대를 하고 말씀을 들었는데 시편에 있는 말씀을 읽었습니다. За тэгэхээр нь их найдлага тавиад ямар сургаал номлох нь вэ гэд сонссон. Тэгээд дуулал номоос ямар ч гэсэн хэсэг ишлэлийг уншсан. 교인들이 많이 왔어요. 엄청나게 큰 교회예요. Тэгээд тэр болохоор нэлээд том чуулган байсан. Тэгээд итгэгч нар ч гэсэн маш их цугласан байсан. 서울에서도 유명한 교회. Тэгээд сөүлдээ одоо бас нэрлэлээ алдартай тийм чуулган. 1시간 내내 성경하고는 아무 상관없는 얘기만 했습니다. 1시간 내내. Гэтэл одоо бүхэл бүтэн нэг цагийн турш ерөөсөө тэр Библиэтэй огт холбоогүй юмнууд л ярьсаар байгаа дууссан. 하나님의 말씀을 앞에 두고 다른 얘기한 거예요. Бурхны үгийг урдаа дэлгэж тавьчаад тэгээд шал өөр юм яриад явж исэн. 그게 바로 여기 성경에서 말하는 말을 더듬는 사람의 혓바닥입니다. Энэ бол одоо энэ Исаи номдэр хэлсэн хэлхий хүний хэл юм аа. 한마디라도 하나님 말씀을 전해야 돼요. 우리는. Бид нар бол одоо нэг үгч байсан зөвхөн Бурхны үгийг л тунхаглаж ярих ёстой юм. 우리는 말씀을 전하는 사람들이잖아요. Бид нар бол Бурхны үгийг дэлгэрүүлдэг хүмүүс шүү дээ. 자기 말 하는 사람들이 아닙니다. Тэрнээс ш бид нар өөрсдийнхөө тухай ярьж явдаг хүмүүс биш юм аа. 하나님의 말씀을 잘 전달해 주는 사람이 돼야 돼요. Бид нар бол Бурхны үгийг сайн дамжуулж өгдөг хүмүүс байх ёстой. 이게 하나님 말씀이다. 분명하게 얘기를 해 주는 거예요. Энэ бол Бурхны үг юм аа гэж маш тодорхой хэлж өгдөг байх ёстой. 성경에 이렇게 기록되어져 있다. Библиэлд яг ингэж бичсэн байна. 우리가 이 말씀대로 살아야 된다. Бид нар яг энэ үгийн дагуу амьдрах ёстой маа. 이 말씀대로 살면 하나님께서 은혜 복을 내려주시고 이 말씀대로 살지 않으면 하나님 우리를 징계하신다. 심판하신다. Энэ үгийн дагуу амьдрах юм бол Бурхан ерөөл нэгүслээ бидэнд болгож өгнө. Хэрвээ энэ үгийн дагуу амьдрахгүй бол Бурхан биднийг шийтгэх болно. 어려운 게 있나요? Үүнд хэцүү зүйл байна уу? 우리는 어떻게 보면 시험 문제 답을 가지고 우린 시험 보는 사람이나 같아요. Бид нар бол нэг ёсондоо шалгалтынхаа хариултыг авчихсан. Тэгээд шалгалт өгч байгаа хүмүүстэй адилхан. 우리 하나님 말씀이 있잖아요. 성경책이 우리에게 있잖아요. Тэгээд тэр одоо шалгалтын хариулт буюу тэр Библи маань бидэнд бэлэн байж байгаа шүү дээ. 저는 그날 아주 깜짝 놀랐습니다. 얼마나
실망을 했는지 몰라요. Тэгээ би тэр өдөр үнэхээр их гайхаж бүр алмаарсан. Тэгээд маш их урам хугарсан. 거기에 앉아 있는 수많은 사람들이 참 너무 참 너무 예, 불쌍했어요. 그래. 네. Тэгээ тэр тэнд цугласан байсан, тэнд сууж исэн өчнөө олон хүмүүс надад өрөвдөлтэй санагцсан. 여러분 교회에 출석하는 그 성도가 많든 적든 그들을 불쌍하게 만드시면 안 됩니다. Тэгээ танай чуулганд ирдэг хүмүүс цөөнч бай, олонч бай тэр хүмүүсийг ерөөсөө тийм өрөвдөлтэй хүмүүс болгож болохгүй. 5절에 어리석은 사람을 고상한 사람이라고 더 이상 부르지 아니할 것이며 악당을 관대하다고 부르지도 않을 것이다 말씀하셨습니다. За цааш нь 5 дугаар ишлэл цаашид тэнгийг сурвалжит хүн гэж дуудахгүй залт этгээдийг эрхэм гэхгүй. 어리석은 사람은 이 바른 진리를 모르는 사람을 말해요. 바른 진리를 모르는 사람. За тэнэг хүн гэдэг нь болохоор одоо зөв үннийг мэдтгүү хүмнийг хэлж байгаа. 지혜로운 사람이 되려면 책을 많이 읽으면 지혜로운 사람이 되나요? За тэгвэл бид нар ном их унших юм бол мэрэгэн ухаантай хүн болох уу? 지혜로운 사람이 될 수 있습니다. За тийм мэрэгэн ухаантай хүн болж болох юм аа. 그런데 하나님의 세계는 그렇지 않아요. Харин бурхны ертөнцид бол тийм биш ээ. Буксан нэмчихсэн амнда. 혹시 녹음은 하고 계시나요? 네네네네. 네. 하나님의 세계는 책을 많이 읽는다고 이게 해결되지 않아요. Бурхны ертөнцид бол ном их уншлаа гэд шийдэгдчихдэг юм биш ээ. 그럼 어떻게 이거, 이거 어떻게 해결을 해야 되는가요? За тэгвэл одоо энэ асуудлыг яаж шийдэх хэрэгтэй вэ? 성경은 제가 분명히 말씀드리지만 예, 어느 누구도 혼자서 성경을 깨달을 수가 없어요. Би та нарт маш тодорхой хэлье. Хинч бай Библийг одоо ганцаараа судлаад, ганцаараа уншаад ойлгож харж чадахгүй. 누군가는 나에게 가르쳐 줘야 돼, 이것을. Тэг хэн нэгэн хүн заавал надад зааж өгч иж би бүрэн ойлгоно. 나 이거 혼자 깨달았다. 이러면 이제 이거 어떻게 되는 거죠? Би ганцаараа уншиж байгаад ойлгоод ухаарчихсан гэж яах юм бол энэ юу гэсэн үг вэ? 그러면 이제 이단 되는 겁니다. Гажурсгал руу гажаа явчихнаа л гэсэн үг. 예수님께서 12 제자에게 가르쳐 주셨잖아요. Есүс гэхэд 12 шавьдаа нэг бүршлэн зааж өгсөн шүү дээ. 12 제자들은 또 제자들에게 가르쳐 줬습니다. За тэгээ 12 шавь нь цаашид бас өөрсдийнхөө дагалдагч шавь нартаа зааж өгсөн. 그렇게 해서 우리가 이 진리를 받은 거예요. За ингэж явсаар байгаад өнөөдөр бид нар энэ үннийг хүлээж авсан юм аа. 그러니까 이 선생이 정말 중요한 거죠. Тиймээс энэ багш гэдэг бол маш чухал. 성경을 바로 배우지 못하게 되면 어리석은 사람이 되는 것입니다. Тэгэхээр Библийг хэрвээ одоо зөв тодорхой сурч аваагүй байх юм бол авахгүй юм бол энэ тэнэг хүнтэй адилхан гэсэн. 바른 진리라는 것을 어떻게 알 수 있을까요? За тэгвэл зөв үнэн гэдгийг нь яаж мэдэж болох вэ? 여러분은 이제 어디 가서 말씀을 전할 기회가 생기잖아요. 설교할 기회가 생기잖아요. За та нар хаанагтай ингээ очисон чи та нарт сургаал номлох боломж олджээ гэж үтэй. 담대하게 배운 말씀을 증거해 보세요. Тэгвэл тэнд очиод тийм боломж олдох юм бол сурсан
үгээ зоригтойгоор тунхаглах хэрэгтэй. 제가 분명히 말씀드리는데 Би та 듣, нарт баттай хэлье. 듣는 사람들이 깜짝 놀랄 겁니다. Сонсож байгаа хүмүүс үнэхээр их гайхах болно. 여러분, 배운 말씀을 담대하게 증거하세요. Та бүхэн сурсан үгээ зоригтойгоор тунхагладаг байгаарай. 그래서 예수 그리스도의 세계는 의의 세계입니다. Есүс Христийн ертөнцөл зөвхт байдлын ертөнц. 진리의 세계예요. Үнний ертөнц. 어리석은 사람이 이제 어리석은 말 안 해요. Тэр Есүс Христийн ертөнцид байгаа хүн тэнэг хүн ч гэсэн цаашид тэнэг юм ярихгүй. 설교 시간에 어리석은 말 하면 안 됩니다. Сургаалын үеэр, номлолын үеэр тэнэг зүйл ярьж юусоо болохгүй. 여러분, 교회에서 설교 얼마 동안 하시는지 잘 모르겠는데 보통 예배 시간이 한 시간쯤 되지 않아요? Та нар хэдэн минут номлолтгийг би сайн мэдэхгүй байна. Ерөнхийдөө бол нэг 몇 분? 한 시간 정도? 하긴 нэг цаг орчим номлодог байх тийм үү? 뭐 한 시간 하든 두 시간 하든 그 뭐 중요하지 않고 근데 설교 시간에 어리석은 말 하면 안 됩니다. За тэгээд тэр хугацаа бол хамаагүй одоо нэг цаг байна уу, хоёр цаг байна уу тэр хамаагүй. Ямар ч байсан тэр сургаал номлож явах үедээ бол тийм мухаг тэнэг юм ерөөсөө ярьж болохгүй. 어리석은 말이 뭐냐? За тэр мухаг үг гэж юу хэлж байгаа юм бэ гэхээр 성경 말씀 외에 다른 말 하지 마세요. Библиэс өөр юмыг битгий яриарай л гэж байгаа. 내가 이번 주에 누구 만났는데 Би энэ 7 хоногт нэг хүнтэй уулзсан ч гэдэг юм уу? 내가 어디 갔었는데 Эсвэл би энэ 7 хоногт нэг юмд одоо хаашаач гэдэг явсан. 뭐 무슨 음식을 먹었는데 Эсвэл би нэг тийм хоол идсэн. 자기 부인 자랑하고 남편 Ас- 자랑하고 아들 자랑하고 딸 자랑하고 Эсвэл бол одоо эхнэрээрээ гайхуулаад, нөхрөөрөө гайхуулаад, хөвгүү доктороо гайхуулаад. 그게 다 어리석은 말입니다. Энэ бол ерөөсө бүгдээрээ тэнэг мунхаг үг гэсэн юм аа. 다른 얘기 하면 안 돼요. Ерөөсө өөр юм ярьж болохгүй. 성경 말씀 본문을 읽고 그 Библи 본문에 있는 거 가지고 한 시간 동안 말해야 돼요. Библийнхээ тодорхой ишлэлийг уншаад тэр ишлэлтэй л холбоотой юмыг л нэг цаг ярих хэрэгтэй. 뭐 중간에 예화를 들 게 있다. 예를 들 게 있다. 그럼 어떻게 되나요? Дундуур нь одоо жишээ авах шаардлага гарлаа. Тэгвэл яах вэ? 한국에는 설교 무슨 예화집 같은 게 많이 있습니다. Солонгост болохоор одоо юу сургаал номлолтоо ашиглах тэр юу жишээнүүд гэдэг юм ном хүртэл байдаг. 절대 그 예화집 사서 보시면 안 됩니다. Тийм маягийн одоо тийм ном юусоо худалдаж авч уншиж болохгүй. 성경 속에 예화가 다 있어요. Библи дотор ч тийм холбоотой жишээнүүд нь өчнөө байгаа. 요셉에게 하나님 이렇게 하신 거 봐라. Йосефт бурхан яаж туслахыг харцгаа. 성경을 찾아서 같이 한번 읽어보는 거예요. Тэгээд нөгөө Йосефтэй холбоотой Библийн ишлэлээ бүгдээрээ хамт олоод уншина. 아브라함이 이렇게 한 거 봐라. Эсвэл Авраам яасныг харцгаа гэдэг ч юм уу. 아들을 데리고 모리아 산으로 올라갔다. Авраам хүүгээ дагуулan Мориа ул руу явсан. 칼을 들고 아들 이삭을 죽이려고 그랬다.
Тэгээд хутгаа далайн далайч хүү Исаака алах гэж байсан. 성경에 있는 말을 하라 이거예요. 다른 얘기 하지 말고. Гэх мэтчлэн ерөөсө Библиэлд байгаа юмаа л яар. Библиэлд байгаа жишээнүүдээ л ав. Өөр одоо элдв бусын жишээ биш. 말을 잘한다고 좋은 설교자가 되는 게 아닙니다. Тэгээ уран гоё ярьдаг байлаа гэд сайн мундаг номлогч болчдгийм бишээ. 어리석은 사람은 어리석은 말을 한다 그랬잖아요. 6절에. 6 дугаар эшлэл дээр тэнэг хүн тэнэг юм ярьдгаа гэсэн. 그의 마음은 불의를 행하고 불경한 일을 행하며 여호와께 그릇된 말을 하고 굶주린 사람의 속을 비게 하며 목마른 사람을 마시지 못하게 하기 때문이다 그랬습니다. За 6-аг бүтнээр нь уншия. Тэнэг хүн тэнэг юм ярьж, ёс бусыг зүрхэндээ сэтдэг. Эзний эсрэг ёрын юм ярьж, жигшүүрт явдлыг үлддэг. Өсөглөв хүнийг хоосон орхиж, ундаасагчийг ундаар дутаадаг. 성경 말씀을 전하지 않기 때문에 듣는 Библи 듣는 사람이 양식을 얻지 못해요. 목마른 사람이 이 갈증을 해결하지를 못해요. Библийн үг юу? Бурхны үгийг зөв дамжуулж өгч чадахгүй байхаар яадаг байх нь вэ? Өсөглөн хүн хоосон үлдэж, ундаасагч ундаар дутдаг байх нэ. 아니 성도들이 일주일 동안 이렇게 살면서 하나님 말씀 들으려고 하나님 말씀 신령한 양식을 먹으러 왔는데 양식을 주지 않는 거예요. Итгэгч нар маань 7 хоногийн турш энэ нийгэмдэр энэ ертөнцийн амьдралдаа ангаж цангаа өлсөд сүнсний хувьд өлсөж цангаад эртэл тэр номлогч нь тэр пастор нь тэр үгийг өөрөөр хэлбэл тэр юу сүнсний тэр хоолыг нь өгч чадахгүй өлсгөж сүнсийг нь дундаалж чадахгүй цангааж байгаатай адилхан юм. 아모스 8장 11절에 말씀하셨어요. 네, 아모스 8:11 дээр хэлсэн байдаг. 양식이 없어 기근이 아니고 물이 없어 기갈이 아니다. 하나님의 말씀을 듣지 못하는 기근과 기갈을 만나게 된다는 거 말씀하셨죠. Амос 8:11 дээр талхаар өлсөх бус усаар цангах бус харин эзний үгийг сонсохын төлөө хөлсгөлэн байх юм аа гэсэн. 아니 하나님 말씀 신령한 양식을 먹어야 하나님 백성들이 살 수 있는데 힘을 얻을 수 있는데 강단에서 하나님 말씀이 내려오질 않는 거예요. Тэр бурхны ард түмэн тэр сүнслэг хоолыг идэж сүнслэг тэр ундыг ууж өөрөөр хэлбэл тэр бурхны үгийг идэх ёстой идэх гээд ингээ цуглаандаа ирдэг. Гэтэл тэр энэ төр дээрээс ерөөсөө тэр сүнсний хоол нь ирэхгүй байхыг хэлж байгаа. 왜 그렇죠? Яагаад тэгж байгаа? 일주일 내내 노는 거예요. Буксаага. 노복사가 노는 거죠. Ерөөсөө тэр пастор 7 хоногийн турш зүгээр л тоглож наадж байгаа л ирсэн гэсэн үг. 양식을 준비하지 않은 거예요. Ерөөсөө тэр итгэгчдэд өгөх сүнсний хоолыг бэлдээгүй хүрээд ирсэн гэсэн үг. 골방에 들어가서 하나님을 만나고 기도하고 하나님 말씀 붙들고 살아야 되는데 그런 시간을 갖지 않은 겁니다. Пастор хүн бол тэр харахгүй өрөөндөө тэр хонглын өрөөндөө ороод бурхнаас зурж, бурхны үгээс зурж тэгж амьдарч байгаад тэр сүнсний хоолыг бэлдээд тэгээд ирэх ёстой байтал тэгж 7 хоногийн турш тэгж амьдраагүй л гэсэн үг. 뭐
친구 목사들 만나러 다니고, 친구 목사들과 뭐 맛있는 거 먹으러 다니고, 그러는 거예요. Оронд нь яасан байх нь вэ? Тэр найз пасторудтайгаа уулзах гал явсан байна. Найз пасторудтайгаа уулзаад одоо хоолунданд ордог ч юм уу, цай кофе уудаг ч юм уу. Тэгж л 7 хоногийг өнгөрөөсөн хэрэг. 한국 목사들은 또 운동하러 다닙니다. Солонгос пасторуд болохоор бас нөгөө биеийн тамираар хичээлнэ гэд явцдаг. 뭐 수영 다니고, 테니스 치러 다니고, 뭐 За 배드민턴 치러 다니고 그럽니다. за 뭐 골프도 친대요. усан цэлтгэлэг нь гольф тоглолтголэг нь одоо нөгөө агарын теннис, газрын теннис тоглолтголэг нь. 그래 주일날 강단에서 양식을 나눠주지 못하는 거예요. Тиймд хамаг цагаа барчаад тэгээд эзний өдөр тэр энэ төр дээрээс нөгөө итгэгчдэд тэр сүнсний хоолыг нь өгч чадахгүй болчихдог. 요한복음 10장에서는 그 사람을 뭐라 그러셨습니까? 예수님께서. Яван намын 10 дугаар бүлэг дээр тийм хүнийг Есүс юу гэж хэлсэн мэт гэлээ? 그건 싹군 목자다 그러셨죠. Хөлсний хончон гэж хэлсэн мэт. 그건 목자가 아니에요. Тэгээ тийм хончин бол тийм хөлсний хүн бол хончин биш ээ. 굶주린 사람의 속을 비게 하고 목마른 사람을 마시지 못하게 한다고 말씀하셨죠. Энэ 6-гийн төгсөлд нөлсөлөн хүнийг хоосоо орхиж ундаасагчийг ундаар дутаадгаа гэж хэлсэн. 7절에 보니까 악당은 악한 도구를 가졌으며 악한 계획을 궁리하여 거짓말로 불쌍한 사람을 파멸시킨다. 그랬어요. За 7 дугаар эшлэл. Ядуу хүн шударгаар яривч адгийн этгээдийн арга нь хортой, үгээгүйчдийг худал үгээрээ хөнөөх гэж өөдгөө хорон санааг сэтдгээ. 이 악당은 누굴까요? Энэ адгийн этгээд гэж хэм болоо. 무서운 무기를 가지고 악한 계획을 세워서 불쌍한 사람들을 파멸시키는 거예요. Тэр одоо аимшигтай тэр зэр зэвсэгтэй тэгээд өөдгөө хорон санааг дотроо сэтэж тэгээд үгээгүй ядуу хүмүүсийг хөнөөдөг. Худал үгээрээ хөнөөдөг тийм хүмүүсийг хэлж байна. 반대로 예수님은 그렇지 않다는 거 아닙니까? Эсвэргээр болохоор Есүс ерөөсөө тэгдэггүй байсан гэсэн тий тэгдэггүй гэсэн үг тийм үү? 우리가 이 악당이 될 수 있어요. Магадгүй бид нар ч гэсэн ийм адгийн этгээд болох боломжтой. 목사들 중에 많은 악당들이 있습니다. Пасторуудын дунд ч гэсэн ийм адгийн этгээдүүд олон байдаг. 배가 고프면 자기 양들을 잡아먹어요. Эцэн өлсгөөрөө өөрийнхөө хондийг бариад идчихдэг. 양 가죽 가지고 자기 옷 입어요. Тэр хоньныхоо арсыг хуулж аваад нэхийгээр нь өөртөө дээл хийгээд өмсчдөг. 양이 뭐 죽든지 병들든지 뭐 굶든지 그런 거 신경 안 써요. Тэр хонь нь өлсгөлэн байна уу, цангаж байна уу, өвчтэй байна уу, ядарч байна уу, ерөөсөө хамаагүй, тоодоггүй. 무서운 무기를 가지고 있어요. Тэгээд эдгээр нь болохоор энэ адгийн этгээдүүд амьсгалтай тийм зэвсэгтэй байдаг. 무서운 무기가 뭘까요? Тэр амьсгалтай зэвсэг гэдэг нь юу хэлж байгаа юм бол? 성경입니다. 성경. Библийг хэлж байгаа маа. 성경을 잘못 배우게 되면 무서운 무기가 돼요. Тэрэ Библийг одоо буруу сурсан, буруу ойлгосон байх юм бол энэ Библи маань амьсгалтай зэвсэг болтгоо. 소도 잡아먹고 양도 잡아먹고 염소도 다 잡아먹어요. Тэгээд тийм пасторууд бол
бүр аимшигтайгаар одоо үхэрч барьж идэл, хонж барьж ирээдэл, ямаач барьж идэл. 여기 그 다 잡아먹고 또 다른 교회 가가지고 또 잡아먹는 거예요, 또. Тэгэл одоо өөрийнхөө чуулганы хамаг хондоо барьж идчихэд өөр чуулган дээр очиод бас тэр чуулганы хондыг барьж иддэг. 그런 사람들 많습니다. Тийм хүмүүс олон байдгийн шүү. 양들은 잘 몰라요. Тэгээ хонд бол сайн мэддэггүй энэ талаар. 양들은 보통 어리석어서 잘 몰라요. Хонд бол угаасаа мунхаг тийм ээ урдах замаач сайн мэддэггүй. Тийм учраас сайн мэддэггүй энэ талаар. 변호사, 교수, 뭐 의사가 있어도 양들은 잘 모릅니다. Тэр хондын дунд одоо өмгөөлөгч, эмч, багш хүмүүс байсан ч гэсэн тэд нар нэгэн л хонь учраас мэддэггүй. 8절에 보니까 고상한 예, 7절 마지막에 가난한 사람이 옳은 말을 하여도 그렇게 한다 그랬잖아요. Тэгээ ядуу хүн шударгаар яривч гэсэн байгаа тий 7 дээр. 이 가난한 사람은 성도입니다, 성도. Ядуу хүн гэдэг нь болохоор тэр итгэгчийг хэлж байгаа итгэгч хүмүүсийг. 성도가 바른 말을 해도 이 Тий. 악당은 듣지 않는다는 거죠. Тэг ядуу хүн буюу одоо тэр итгэгч нь одоо шудраг үннийг ярьсан ч гэсэн тэр адгийн этгээд бол ерөөсөө сонсдгүй. 그러나 8절에 고상한 사람은 고상한 일을 계획하고 항상 고상한 일들로 말미암아 굳게 선다 그랬습니다. 8 дахь эшлэлдэр нь журамт хүмүүс харин журамт юмсыг бодож журамт үйлсээрээ бат тогтдгоо. 이 고상한 사람은 하나님의 말씀대로 하는 사람이에요. Энэ журамт хүмүүс гэдэг нь болохоор Бурхны үгийн дагуу амьдэрдэг хүмүүсийг хэлж байгаа. 하나님의 참 종이죠. Бурхны жинхэнэ зарц гэсэн үг. 예수님은 항상 고상한 일을 계획하고 고상한 일을 하시는 분이시잖아요. Есүс бидний эзэн Есүс бол үргэлж журамт зүйлийг бодож журамт үйлсийг хийдэг. 우리는 예수님의 뒤를 따라가는 사람들입니다. Бид нар бол Есүсийн араас замнаж явдаг хүмүүс юм аа. 우리가 바로 하지 않으면 하나님께서 우리를 징계하세요. Тэр бид нар зөв явахгүй бол Бурхан биднийг шийтгдэг. 반드시 하나님이 징계하십니다. Бурхан заавал шийтгдэг юм аа. 그러니까 이 하나님의 일을 잘 감당해 나가셔야 됩니다. Тэмчээс бид нар Бурханы ажлыг сайтар хийх ёстой юм аа. Зөв сайн хийх ёстой. 네, 잠깐 쉬었다 하시자고요. 10분 쉬시자고요. За 10 минут завсарлаад. Дуу буддаг байна гинэ. Хиний дуу буддаг байгаа юм болоо. Болон түрүүн өнөөс хойш яг л явсан хэвээрэл явж байгаадаа чангас бол болгоогүй. 우리 8절에 고상한 사람이라고 되어 있잖아요. За хичээлээ өрөөслөө 8 дахь эшлэл журамт хүмүүс гэж гарсан тийм ээ. 그 모모성에는 어떻게 되어 있나요? 고상한 사람? 고상하다 그 아니, 고상하다라기보다는 네. 잠시만요. 잠시만요. 예의 바른 예의 바른. 네. 뭐 신사적인 그런 건가요? 네. 여기서 이 고상한 사람은 이 하나님의 뜻대로 이제 하나님의 뜻
뜻대로 일하는 사람을 말하는 거예요. 음, За журамт хүмүүс гэж энд хэлсэн ба журамт гэдэг нь болохоор ерөнхийдөө бурхны хүслийн дагуу ажилдаг, хүслийн дагуу үлддэг гэсэн утгатай. 음. 자, 9절 보겠습니다. 안일한 여자들아, 일어나 내 목소리를 들어라. 염려 없는 딸들아, 내 말에 귀를 기울여라. 그러셨어요. За цааш нь 9-р эшлэл маадгар эмсээ босож дуу хоолойг минь сонс ихэрхүү өгтөө үгэнд минь чих тавиа. 이 안일한 여자들과 염려 없는 딸들은 같은 사람들입니다. За энд өгүүлж байгаа маадгар эмс ихэрхүү охид гэдэг нь болохоор адилхан утгатай. 하나님 백성들이에요. Тэгээ бурхны хүмүүсийг хэлж байгаа. 오늘날 이제 예수 믿는 성도들이죠. Тэгээ өнөөдөр хөрлөл Есүст итгэдэг итгэгч нар гэсэн үг. 이 안일한 가운데 젖어 있는 사람들입니다. Тэгээ 아, маадгар гэдэг нь 예, болохоор одоо юу Солонгос Библиэл дээр болохоор маадгар гэдэг нь одоо нөгөө сэтгэл амар нэг санаа амар хүн гэж байдаг шүү дээ тий. Юу өнч нэг санаа зовхгүй нэг санаа амар нэг тийм утгаараа байгаа юм байна. Тэгээд тийм одоо амар тайван амьдралдаа ингээд дасал болчихсон. 다른 뜻으로 말하면 전쟁 준비가 되어 있지 않은, 싸울 준비가 되어 있지 않은 사람들이에요. Өөрөөр хэлэх юм бол ерөөсөө нөгөө дайдах бэлтгэлгүй зүгээр л нэг амар тайван амьдралдаа бүр дасал болчихсон байж байгаа тийм хүмүүс гэсэн үг. 이 하나님 백성들이 이 세상의 물질에 다 빠져 있는 거예요. Тэгээ бурхны хүмүүс гэсэн шүү дээ тийм ээ. Бурхны хүмүүс хэрнээ өөрөлдвөл итгэвч хүмүүс хэрнээ энэ дэлхийн юмсад энэ материалын юмсад бүр ингээд автаад тэрүүндээ найдаад тэгээ ингээд амар тайван байж идэг хүмүүс гэсэн үг. 편안하다, 안전하다 Тэгээд 이렇게 말하는 거예요. За аюулгүй байна, сайхан тайван амгалан байна, тав тухтай байна гэд ингээд байж идэг хүмүүс. 일어나 내 목소리를 들어라 말씀하셨습니다. За тэд тандаж босож дуу хоолойг минь сонс гэж хэлсэн байна. 또 내 말에 귀를 기울여라 그러셨습니다. Мөн үгэнд минь чих тавь гэсэн байна. 10절에 염려 없는 여자들아 1년 남짓 지나면 너희가 두려워 떨게 될 것이니 포도 수확은 망하고 추수할 과일도 없을 것이다 그러셨습니다. Тааш нь 10 дугаар эшлэл дээр жил гарихны дотор ихэрхүү та нар зовох болно. Учир нь усан үзмийн ургац хураалт төгсөж жимс хураах цаг болохгүй. 1년 남짓은 무슨 말인가요? Энэ жил гарихны дотор гэдэг нь юу гэсэн үг юм бэ? 잠깐의 시간이 지나면 곧 Хэс 이런 뜻이죠. 곧. 네. хэсэгхэн хугацаа өнгөрөхөд удахгүй, тун удахгүй гэсэн утгатай. 이 팔레스타인 사람들은 포도 농사가 중요합니다. Палестинчүүдийн хувьд бол энэ усан үзмийн тариалалт бол маш чухал байдаг. 물이 아주 귀해요. Бас тэнд ус их ховор. 그래서 이 포도를 수확해서 그 즙을 내 가지고 이제 그것을 항상 식탁 위에 놓고 사용하게 됩니다. Тэгээ ус үзмээ тариалаад тэгээд дараа нь ургацаа хурааж аваад түүнийгээ шахуурганд шахаж тэр одоо шүүсийг аваад дэрүүгээрээ дарс хийж тэгээд ширээн дээрээ тавьж
үргэлж одоо хэрэглэж байдаг. 네. 이 발효되지 않은 알코올 성분이 없는 포도즙이에요. Уучлаарай юу дарс хийх биш. Тэр шахуургаар нөгөө шүүсийг нь шахаж байгаа. Тэр шүүсийг нь байнга одоо хэрэгэлдэг ээ. Тэгээ энэ нь болохоор ямар ч нөгөө юу байгаагүй, эсгээгүй, ямар ч алкоголын юугүй, найрлага байхгүй яг цэвэр тэр шүүсийг нь хэлж байгаа. 이 사람들의 주식이 이 마른 빵을 그 포도즙에 이렇게 적셔서 식구들이 먹는 겁니다. Тэр палестинчүүдийн одоо гол хоол нь болохоор тэр хатаас нь талах одоо манайхаар орсоор нөө сухаар гэж нэрлэдэг шүү дээ. Тийм одоо хатаас нь талахыг энэ усан үзмийнхээ шүүсэнд ингээд дэвтээж иддэг байгаа. 또 과일은 그 잼 같은 걸 만들어 가지고 빵에다가 발라서 이렇게 먹는 거죠. Мөн одоо усан үзмээ жимсээр нь бас хурааж аваад тэгээд жимсээр нь барин тий одоо нөгөө жимсний чанмал хийгээд тэгээд дадлага дээрээ тавьж иддэг. 우리 몽골 분들은 주식이 뭔가요? Тэгээд монголчуудын хувьд гол хоол нь юу байдаг вэ? 고기죠. 고기. 예. 고기, 밀가루, 고기 쌀. 고기 못 먹으면 어떻게 되는 거죠? 몽골 분들? Тэгээд манайхны хувьд бол гол хоол нь бол мах шүү дээ тийм ээ. Тэгээд хэрэв махаа идэхгүй бол яах вэ монголчууд? 아마 큰일 날 겁니다. 그죠? Тэгээд сүйд болно шүү дээ тийм ээ. 여기도 마찬가지예요. 포도 수확이 망하고 추수할 과일이 없을 것이다. 이건 심각한 말씀입니다. Тэгээд палестинчүүдийн хувьд ч гэсэн яг адилхан энэ 10 дугаар эшлэл дээр усан үзмийн ургац хураалт төгсөж жимс хураах цаг болохгүй. Тэгээд тэгэх юм бол одоо тэр арт түмэн сүрнэ. Сүйд болно гэсэн үг. 양식이 없다는 거잖아요. 양식이 없다. Өөрөлдвөл одоо идэх хоолгүй болно гэсэн үг. 얼마 안 지나면 먹을 양식이 없어질 거다. 이거 아니에요. Жил гаруйхны дотор өөрөлдвөл тун удахгүй тэд идэх хоолгүй болно гэсэн байна. 신령한 양식을 얻을 수 없는 때가 곧 도래할 거다. 이 말씀이에요. Сүнсний хоолж олдохгүй үе тун удахгүй ирнэ гэсэн утгатай. 하나님의 참 종을 만나기 힘든 시대가 도래할 거다. Бурхны жинхэнэ зарцтай уулзаж учирч чадахгүй болох тийм цаг үе удахгүй ирнэ. 몽골에도 이제 목사님들이 많이 계시죠. Монголд ч гэсэн пасторууд олон байдаг тийм ээ. 여러분, 기도 많이 하는 목사님이 되셔야 됩니다. Та нар бол үнэхээр маш их залбирдаг пасторууд болох хэрэгтэй. 사람들과 어울리고 사람 만나는 거 좋아하지 마십시오. Хүмүүстэй уулзаж, хүмүүстэй наадаж цэнгэхээс зайлсхийх хэрэгтэй. 여러분, 그 밖에 초원으로 나가서 기도하셔야 돼요. Тэр хүн амтангуу газар тэр тал хээр очиж залбирах хэрэгтэй. 혼자 가기 정 힘들면 몇 사람이 가서 기도하세요. Тэр ганцаараа явхад хэцүү байх юм бол хэдүүлээ нийлж яагаад явж залбирах хэрэгтэй. 제가 그 몽골에 텐트 10개 이상 보냈는데 제가 쓰던 거. 네. Би Монгол руу өөрөхөөс хэрглэжсэн майхан нэг 10-аад майхан явуулсан. 우리 강선영 목사님한테 잘 말씀하셔가지고 가져가셔서 사용해 보십시오. Хам пасторт хэлээд аваад тэгээд та нар ашиглаарай тэр майхнуудыг.
우리는 하나님을 만나야 되지 않겠습니까, 여러분? Бид нэр бурхантай уулзах хэрэгтэй биз дээ. 참, 참, 우리는 하나님을 이렇게 계속 지속적으로 하나님을 만날 수가 없어요. Бид нар бол одоо бурхантай бүр ингээд байнга үргэлжлүүлэн тогтмол ингээ уулзаж чаддгүй. 우리는 죄가 많기 때문에 그게 지속적으로 계속 하나님을 이렇게 만나기 힘들어요. Яг л бид нар одоо гим нүгэлтэй хүмүүс учраас бид нар бурхантай үргэлж одоо тогтмол бүр ингээд тасралтгүй тийм харилцаатай тасралтгүй уулзаж чаддгүй. 근데 잠깐이라도 하나님을 만나야 되지 않겠습니까? Тэгсэн ч гэсэн төрч болтугай бид нар бурхантай уулзах хэрэгтэй биз дээ. 성경을 성경을 읽는 동안에 또 하나님 말씀을 듣는 동안에 기도하는 동안에 하나님을 잠깐씩 만나게 돼요. Библи уншиж байхдаа, сургаал сонсож байхдаа, бас залбирч байхдаа бид нар бурхантай түр зурч байтугай уулздаг. 이 아니라는 사람들은 이거와 상관이 없는 사람들이에요. Харин энэ маадгар хүмүүс, ихэрхүү хүмүүс бол үүнтэй огт холбоогүй. 다 육신적이고 세상적이고 물질적이에요. Бид нар бол бүгдээрээ махбодыг дагдаг, энэ дэлхийн юмсыг дагдаг, бас материалын юмсыг дагдаг. 그러니까 사람들하고 어울려가지고 뭐 하는 거 좋아해요. Хүмүүстэй хамт байх, хүмүүстэй хамт юм хийх дуртай. 여러분 교인들이 많아지면 좋잖아요. Танай чуулганд хүмүүс олон ирэх юм бол итгэгчдийн чинь тоо нэмэгдэх юм бол гоё байдаг тийм үү? Сайхан байдаг. 너무 좋아하시면 안 됩니다. Гэтэл бид нэр хитрхи одоо тэгж дуртай тийм зүйл дуртай байж болохгүй. Хитрхи 하나 баярлаж болохгүй. 하나님 잃어버릴 수 있어요. Яа тэгэл хитрхи баярлах юм бол Бурхныг гээж эгийг магадлалтай. 11절에 안일한 여자들아 떨어라 두려워 떨어라 염려 없는 여자들아 두려워하여라 옷을 벗고 몸을 드러내고 허리를 동여라 그러셨어요. 11 дэх Баадгар эмсээ цочирд бардан бохтоо сандар хувцас тайлан нүцгэлж бэлхүүсээрээ таар ороо. 왜 두려워하라는 거죠? Яагаад ингэж цочиж сандар гэсэн юм болоо? 12절에 보니까 좋은 밭과 풍성한 포도나무 때문에 너희 가슴을 치게 될 것이다 그러셨습니다. 12 дугаар эшлэлдэр үржилтэй талбай шүүслэг усан үзмийн төлөө цээжээ дилдээ гэсэн байна. 양식이 없으면 어떻게 됩니까? Тэрээ хоол унд байхгүй болчвол юу болох вэ? 식구들이 다 이제 배가 고프잖아요. Гэр орных нь бүгдээрээ л одоо өлсөд хүрнэ шүү дээ. 양식이 없는 거예요. 먹을 게 없는 겁니다. Ерөөсөө хоолгүй, идэх юмгүй болно гэсэн үг. 하나님의 참 종을 만나기 힘든 시대가 찾아온다는 것입니다. Бурхны жинхэнэ чам зун 예, 참종. 예. Бурхны жинхэнэ тэр зарцтай уулзах боломжгүй тийм цаг үе ирнэ гэсэн үг. 13절에 이는 내 백성의 땅과 즐거움이 가득했던 성읍과 기쁨이 넘쳤던 모든 집들의 가시와 찔레가 날 것이기 때문이다. 그러셨습니다. 13 дээр
Ард түмний минь газар нутагт сундуу бут өргөст бутаар дүүрсний төлөө баясгалант хот жаргалтай бүх гэрийн төлөө гашууд. 양식은 없어요. Хоол хүнс байхгүй. 마태복음 13장에 마태복음 13장에 보면은 예수님께서 말씀하셨어요. Матай 13 дугаар бүлэг дээр Есүс хэлсэн. 마태복음 13장 52절인데요. Матай 13-ын 52 дээр 마태복음 13장 52절 누가 좀 한번 읽어주시겠어요? за нэг нь уншаад өгөөрэй. Матай 13-ын 52-ыг. 네, 읽으세요, 빨리. 네. За. Гэтэл Есүс тэдэнд иймээс Тэнгэрийн хаанчлалын шав болсон хуулийн багш бүхэн Эрдэнэсийн сангаас шинэ болон хуучныг гаргах өрхийн тэргүүлэгчтэй адил юм гэв. Амен. 네, 예수님께서 말씀하셨는데, 직접 말씀하셨는데요. 그러므로 하늘나라를 위해 제자가 된 서기관마다 자기 곳간에서 새 것들과 옛 것들을 꺼내는 집주인과 같다 그러셨죠? Есүс өөрөө хэлсэн үг байна тийм ээ. Тэнгэрийн хаанчлалын шав болсон хуулийн багш бүхэн өөрийнхөө Эрдэнэсийн сангаас шинэ болон хуучныг гаргах ерөнхий тэргүүлэгчтэй адилхан юм аа гэсэн. 이 곳간에 들어갈 수 있는 사람이 따로 있어요. Энэ Эрдэнэсийн санд нь одоо орж болох хүмүүс нь бас тусдаа байгаа. 그 곳간 열쇠를 가지고 있는 사람이에요. Тэр Эрдэнэсийн сангийн түлхүүр нь байдаг хүн гэсэн үг. 그 자기 곳간이라 그랬잖아요. 성경에 자기 곳간. Тэнд болохоор Эрдэнэсийн сангаасаа шинэ болон хуучныг гаргах өрхийн тэргүүлэгчтэй адилхан гэсэн тийм. Тэгэхээр энэ өрхийн тэргүүлэгчийн өөрийнх нь Эрдэнэсийн сан байх нь шүү дээ. 그 사람이 들어가서 그 곳간에 들어가서 새 것들과 옛 것들을 가져다가 집안 식구들에게 양식을 나눠주는 거예요. Тэгэхээр тэр Эрдэнэсийн сан гэдэг нь болохоор за Солонгос Библиэлд болохоор нөгөө үр тарианы агуулга гэсэн тийм одоо тэр нөгөө хоол үсний агуулга гэсэн тийм утгатай байгаа юм байна л да. Тэгээд тэр одоо агуулга руу өөрөлд тэр Эрдэнэсийн сан руу орох боломжтой орж чадах хүн нь болохоор энэ өрхийн тэргүүлэгч өөрөө. Тэгээд энэ өрхийн тэргүүлэгч тэрний одоо түлхүүр нь байдаг. Тэгээд тэр түлхүүрээр онгойлгоод шинэ болон хуучныг гаргана гэдэг нь болохоор тэр одоо дотор нь байгаа үр тайраа өөрөлдвөл хоол хөлсийг гаргаж гэрийнхэндээ ингэж хуваарлаж өгнө гэсэн үг. 새 것은 뭔가요? За тэгвэл энэ шинэ болон хуучин гэсэн байгаа шүү дээ. Шинэ гэдэг нь юу юм болоо? 하나님의 은혜 가운데 새롭게 깨달은 진리를 말해요. 새롭게 깨달은 진리를 말해요. Тэгээ Бурхны тэр нэгүсэл дотор шинээр ойлгож авсан үннийг хэлж байгаа. Шинээр ойлгож ухаарсан үнэн. 옛 것은 뭔가요? За тэгвэл хуучин гэдэг нь 전통적으로 내려오는 귀한 진리들을 말합니다. уламжлалын дагуу биднэрт уламжлагдаж ирсэн тэр эрхэм нандин үннийг хэлж байгаамаа. 옛 것을 버리면 안 돼요. Тэгээ хуучин гэд хайчиж болохгүй. 또 내가 깨달았다 그래가지고 이것이 다 맞다고 생각하시면 안 됩니다. Бас би одоо шинэ юм сураад авчлаа, ойлгочлоо гэд тэр шинэ болгоно нь бас зөв гэсэн үг биш ээ. 이 전통적인 진리의 가르침에 맞아야 돼요. Тэр шинэ ойлгож авсан зүйл маань
хуучин тэр уламжлагдаж ирсэн үнэнтэй таарч авах ёстой. 마태복음 24장 45절 한번 보세요. Матай 24장 Матай복음 24장 45절. Матай 24-ийн 45-ыг бас харъя. 거기도 누가 한번 읽어보시겠어요? За энийг бас нэг нь уншаад өгөөрэй. 24장 45절. 읽어보세요. За нэг нь уншаад өгөөрэй. Матай гэсэн. Матай 24-ийн 45. Тийм. Эзэн зарц нартаа захитан хоол ундыг өгүүлэхээр гэрийн даамлаар тавьсан итгэмжит ухаалаг болно. Хэм бэ? 그 46절도 읽어보세요. 46-аг бас уншаад өгөөрэй. Түүнийг тийм биелүүлж байхад эзэн нь ирээд харвал тэр бол ёроолтээ. Амен. 충성되고 지혜로운 종이 되라는 거죠. Эндээс харахад итгэмжит бөгөөд ухаалаг зарц болоо гэсэн байна. 충성이라고 하는 단어는 무슨 뜻인가요? Энэ итгэмжит гэдэг нь ямар утгатай юм бэ? 충성이라고 하는 말은 맡겨진 일을 기어이 완수하는 그 사람의 인격을 말해요. Тэгээ итгэмжит гэдэг нь болохоор дааж тийм ээ хариуцаж авсан ажлаа үнэнчээр зүтгэлтэйгээр хийж гүйцэтгэдэг тэр мөн чанарыг хэлж байгаа юм. 충성되고 지혜로운 종은 자기 집안 사람들에게 때를 따라 양식을 나누어 주는 사람이라는 거잖아요. Тэгээ эндээс харах юм бол итгэмжтэй ухаалаг зарц бол цаг тухайд нь тэр хоол ундыг нь тэр гэрийнхэндээ өгчээдэг тийм хүн гэсэн үг. 때를 따라 양식을 나누어 줘야 돼요. Тэр цаг тухайд нь хоол ундыг нь өгж явах ёстой. 주인이 왔을 때 종이 그렇게 하는 것을 보면 그 종은 복이 있다. 그거 아닙니까? За тэгээд эзэн нь ирээд түүнийг тийхүү үйлдэж байхыг харах юм бол тэр зарц ёроолтой гэсэн. 아니란 여자하고는 정반대죠. Нөгөө маадгар нөгөө санаа амар эмэгтэйчүүдээс яг эсрэг гэсэн үг. Эсрэг хүн байна тийм ээ. 충성되고 지혜로운 하나님의 종이 되시길 바랍니다. Та бүхэн гэсэн итгэмжтэй бөгөөд ухаалаг Бурхны зарцнаар болоосай гэж ерөөж байна. 오늘 14절에 보니까 궁전은 버림받고 붐비던 성읍은 텅 비게 되고 언덕과 망대는 영원히 동굴이 되어 들나귀들의 기뻐하는 곳이 되며 양떼들의 풀밭이 될 것이다. 그랬습니다. За 32-ийн 14-ийг уншаал. Учир нь орд хар шаягдан их шүүганд хот мартагдан хэрэм цамхгууд нь үрд малын бэлчээр хулангийн хороо болно. 사람이 많이 살던 곳도 텅 비게 돼요. Олон хүмүүс амьдарч байсан хот ч гэсэн хоосрох болно. 교인들이 많다고 자랑하는 사람들이 있습니다. Олон итгэгчтэй гээд гайхуулж сайрахдаг пасторууд олон байдаг. 하나님이 텅 비게 만드실 수도 있어요. Тэгэх юм бол бурхан хоосон болгочих магадгүй шүү. 황폐한 곳으로 변할 수 있습니다. Эзгүй зэлүүд мартагдсан чуулган болгож мэдэн шүү. 원인이 뭐죠? Шалтгаан нь юу?
양식이 없잖아요. Энд хоол унд байхгүй. 양식이 없는데 그 사람이 어떻게 살 수 있습니까? Хоол ундгүй газар хүү яаж амьдрах вэ? 하나님 백성들의 양식은 뭐죠? Бурхны ард түмний хоол нь юу вэ? 하나님 말씀이에요. Бурхны үг. 우리는 은혜를 먹고 사는 사람들입니다. Бид нар үлсэл ивэл нэгүслийг идэж амьдардаг хүмүүс. 그렇지 않습니까? Тийм биш гэж үү? 아니, 우리는 은혜를 저도 그렇고 여러분도 마찬가지고 우리는 은혜를 먹고 사는 사람들이에요. Би ч гэсэн адилхан та бүхэн ч гэсэн адилхан бид нар ивэл нэгүслийг идэж амьдардаг хүмүүс ээ. 우리가 식당에 가가지고 귀한 은혜 하나 주세요. 그러면 식당에서 만들어 줄 수 있습니까? Бид нар хоолны газар очиод надаа нэг юу одоо эрхэм нандин тийм ивэл хийгээд өгөөч ээ. Гэ хоол хийгээд өгөөч гэж байгаа юм шиг ивэл хийгээд өгөөч ээ гэж хэлэх юм бол одоо хоолны газар ресторан хийж өгч чадах уу? 어디 가서 돈 많이 내면 그 은혜 우리가 돈으로 살 수 있습니까? Айлсгал хаа нэгтэй газар очиод их өндөр мөнгө төлөх юм бол тийм ивэл нэгүслийг худалдаж авч идэж чадах уу? 충성되고 지혜로운 종이 되어야만 이 은혜를 찾을 수가 있어요. 자기가 은혜를 먹을 수가 있어요. Итгэмжтэй бөгөөд ухаантай зарц болж ээж л бид нэр тэр ивэл нэгүслийг олж авч чаднаа. 그리고 그 은혜를 가지고 집안 식구들에게 나누어 줄 수 있는 거잖아요. Тэгээд тэр авсан ивэл нэгүслээрээ өөрийнхөө гэрийнхэнд хувааж өгч чадна. 이게 안 되면 이제 엉뚱한 소리를 하게 되는 겁니다. Хэрвээ ингэж л чадахгүй бол шал өөр юм яриад явцдаг юм аа. 어리석은 말을 하게 되는 거예요. Мунхаг юм яриад явцдаг. 그런데 15절에 보니까 영이 위에서부터 우리에게 부어지면 그러셨죠? Цааш нь 15 дугаар эшлэгийг хараад өндрөөс дээрээс маань сүнс цутгахад зэлүүд газар нь үржил шимтэй талбай болж үржил шимтэй талбайнд ой мод гэгдэнэ. 언제 이 영이 위에서부터 우리에게 부어진다는 건가요? Тэгвэл хизээ энэ сүнс дээрээс бидэн дээр цутгаж ирэх юм бэ? 장차 한 왕이 정의로 통치할 때 Тэгээ хожим нэгэн хаан зөв шударгаар захирах үед 또 신령한 뜻으로는 신약 시대를 말합니다. 신약 시대. сүнслэг утгаараа болохоор шинэ гэрээний үеийг хэлж байгаа. 성령의 감화, 감동, 인도, 주장이 있는 시대예요. Тэгээд энэ үе бол ариун сүнсний удирдамж, чиглүүлэг, нөхөрлөл байдаг тийм цаг үеийг хэлж байгаа. 위에서 부어지면 그 광야는 과수원으로 바뀝니다. Тэгээд тэр дээрээс өндрөөс ариун сүнс цутгаж ирэхэд зэлүүд газар үржил шимтэй талбай болж боллоо гэсэн байна. 그 과수원은 큰 넓은 삼림으로 바뀌어요. Тэгээд тэр үржил шимтэй талбай нь ой мод боллоо гэсэн байна. 여기에서 필요한 게 뭘까요? Тэгвэл энд одоо юу хэрэгтэй байх вэ? 그 진리와 영감이 충만한 그 사람이 필요하죠.
үнэн ба сүнслэг байдлаар дүүрэн тэр хүн хэрэгтэй гэсэн үг. 참 종이 필요해요. 참 종이 있어야 돼요. 여기 참 종이 있어야 돼요. Өөрөөр хэлбэл жинхэнэ зарц. Бурхны жинхэнэ зарц байх ёстой гэсэн үг. 여기 참 종이 있으면 사막도 변하고 광야도 변해요. Тэгээд Бурхны жинхэнэ зарц байх юм бол тэр юу говьцөлч гэсэн хээр талч гэсэн ингэж өөрчлөгддөг байх нэ. 아, 여기서는 교회가 안 된다. Энд бол чуулган ерөөсө бүтэхгүй. 아, 여기 자리가 안 좋다. Тэгээд энд бол ер нь одоо байршил нь онцгүй юм байна. 예, 그런 것도 있어요, 사실. Тэгээд мэдээж бодит байдал дээр тийм шалтгаан байдаг л да. 그런데 하나님의 참 종이 거기 있잖아요. Харин тийм газар Бурхны жинхэнэ зарц байж ах юм бол 그러면 그 참 종을 찾아서 사람들이 옵니다. тэр жинхэнэ зарц руу хүмүүс өөрсдөө цуглаж ирдэг байгаа. 교회가 산 위에 있어도 사람들이 찾아옵니다. Тэр сүм чуулганан дээр уулын орой дээр байсан ч гэсэн хүмүүс зориул хурж ирдэг. 저기 어디 찾기 힘든 곳에 있어도 사람들이 그 찾아옵니다. 거기 찾아와요. Олоход хэцүү газар байсан ч гэсэн хүмүүс зориул хүрээд ирдэг. Олол хүрээд ирдэг. 사람들이 찾아오면 어떻게 되죠? Тэгээ хүмүүсийг хүрээд ирэхээр яах вэ? 새로 길이 만들어집니다. Хүмүүс хүрээд ирэхээр шинэ зам бий болно. 주차장도 이제 만들어집니다. За тэгээд одоо нэг үйлээ машины зогсоолч гэсэн шинээр бий болно. 참 종이 있는 곳으로 양들이 찾아와요. Жинхэнэ Бурхны зарц байгаа газар руу хүмүүс өөрсдөө зориод ирд юм аа. 굶주린 양들, 배고픈 양들, 병든 양들이 양식을 얻으려고 찾아와요. Өлсөн хоньдууд тэр ядарсан, цангасан, өвчтэй тэр хоньнууд жинхэнэ тэр Бурхны зарцыг хайгаад олоод ирд юм аа. 소문이 납니다. Тэгээд тэр тухай яриа тархдаг. 내가 소문 내지 않아도 광고하지 않아도 사람들이 다 알게 돼요. Тэгээд би одоо ерөөсөө хүмүүст зарлахгүй, рекламдахгүй, сурталчлахгүй байсан ч гэсэн хүмүүс өөрсдөө мэдээд олоод зориод ирдэг. 야, 하나님 말씀 잘 가르치는 곳이 있다. Тэнд нэг Бурхны үгийг маш сайн заадаг газар байдаг гинэ. 양식을 얻으려면 여기 가야 된다. Үнэхээр сүнсний хоол олж идэ гэж байгаа бол ийшээ явах хэрэгтэй. 사람들이 다 소문이 나가지고 다 알게 돼요. Гэт хүмүүс би энэсээ дам сонссоор тэгээд байгаад хүрээд ирдэг. 그 이제 무서운 데서 도망 나온 양들이 다 이제 찾아옵니다. Тэгээд нөгөө аимшигтай тийм газраас одоо зүхтаасан хоньдууд ч гэсэн бүгдээрээ тийшээ хурж очдог. 그러니까 여러분 자신이 제일 중요해요. Тийм болохоор та нар өөрсдөө маш чухал шүү. 다른 게 필요하지 않습니다. Өөр юу ч хэрэггүй. 기도를 많이 하셔야 돼요. Маш их залбирах хэрэгтэй. 여러분 주변에 여러분 동료들, 친구들 살펴보십시오. 기도 많이 하는 사람들이 있습니까? Та нар эргэн тойронд байгаа найзуудаа одоо хамт үйлчилж байгаа пасторууд сайн хараарай. Үнэхээр одоо маш их залбирдаг тийм хүн байна уу? 아마 찾아보기 힘들 겁니다. Олоход хэцүү баха. 여러분이 기도 많이 하셔가지고
능력 있는 하나님의 종들이 되시길 바랍니다. Харин та бүхэн маш их залбирдаг, тэгээд Бурхны тийм хүч чадалтай ажилчид зарцнаар болоосай гэж хүсэж байна. 그러면 다 그 양식이 풍성해집니다. Тэхийн бол аяндаа сүнсний хоол ариун болно. 16절에 공평이 광야에 가득하고 정의가 비옥한 땅에 살게 되고 예, 다 좋아지는 거예요. 16 дахь эшлэлээс харах юм бол шудраг ёсон цөлд оршиж, үнэн зөв нь үржилтэй талбайд байх болно гэсэн. 17절에는 정의의 역할은 평화이고 정의의 수고는 영원한 평안과 안전이라 그랬습니다. Цааш нь 17 дээр үнэн зөвийн үлсээр амар тайван болж, үнэн зөвийн үлсээр үргэлж амгалан аюулгүй байна. 성경대로 하면 편안해져요. Тэрээс Библийн дагуу л явах юм бол ингэж амар тайван болно. 인간의 방법을 사용하면 복잡해집니다. 어지러워집니다. 시끄러워져요. Харин хүний арга барилыг ашиглах юм бол хэцүү болно, улам байдал хүндэрнэ. Тэгээд амар тайван биш, харин ч бүр өмнө санантай байх болно. 성경대로 하면 편안해진다는 걸 꼭 기억하세요. Библийн дагуу л явах юм бол амар тайван болно гэдгийг заавал санаж яваарай. 18절에 내 백성은 평화로운 곳에서 살고 안전한 집, 조용한 안식처에서 살게 될 것이다 그랬습니다. 18 дээр ард түмэн амар тайван орчинд аюулгүй гэрт тайван газарт амьдрнаа гэсэн. 근데 뭐가 필요하다 그랬죠, 여기에? Энд юу хэрэгтэй гэлээ? 하나님의 참 종이 필요하다. Бурхны жинхэнэ зарц хэрэгтэй гэсэн. 하나님의 참 종을 만나지 못하면 이런 일이 일어나질 않아요. Бурхны жинхэнэ зарцтай л уулзаж очихгүй бол ийм одоо амар тайван аюулгүй гэх мэтчлээ ийм орчин бүртгэд хэцүү юм аа. 예배당에 가서 하나님 말씀에 은혜 받고 오잖아요. 그러면 우리 가정이 편안해집니다. Мөргөл өргөхөөр яваад тийм ээ цуглаандаа очоод тэгээд тэр мөргөлөөс маш одоо үгийг сонсоод маш хэвэл аваад гэртээ харлаа тэгэл гэр орнон гэр бүлийнхтэй маш их амар тайван болдог. 우리 자녀들도 일이 잘 돼요. Үр хүүхдийн маань одоо ажил үйлсчгээсэн маш бүтэмжтэй сайхан байдаг. 손자들도 편안해집니다. Үр ач нар маань ч гэсэн маш амар тайван байдаг. 다 편안해져요. 다 조용해져요. Ерөөсө бүх зүйл тэгэж амар тайван айтаахан болдгоо. 복잡한 일도 다 잘 해결돼요. Тэгээд нөгөө шийдэж чадахгүй байсан зүйлс ч гэсэн бүгдээрээ шийдэгддэг. 근데 은혜를 받지 못하면 어떻게 됩니까? Харин ивэл авч чадаагүй үед яадаг вэ? 힘든 일이 벌어지는 거예요. Хэцүү зүйлс тохиолдно. 그러니까 하나님의 종이 정말 중요한 사람이에요. Тийм учраас Бурхны зарц гэдэг бол маш чухал хүн юм аа. 19절에 삼림들이 우박들에 상하여 쓰러지고 성읍은 완전히 파괴될 것이나 모든 물가에 씨를 뿌리고 소와 나귀를 놓아 기르는 너희 모두는 복이 있다 그랬습니다. 19-20-ыг уншия. Ойд мөндөр орж хот доош шигдэх болно. Устай газар бүр үр суулгаж, үхэр илжгээ чөлөөтэй эдээшлүүлнэ. Та нар юутай ивэлтэй байх болоо. 저 삼림들 뭐 잘 되고 뭐 번창하고 잘 나가는 사람들 있잖아요. Тэгээд ойд мөндөр орж гэдэг нь болохоор одоо нөгөө ихэмсэг дээгүүр одоо хэрэгэм зэрэгтэй хүмүүс байдаг шүү дээ. 믿음으로 하지 않아도 잘 된다. 성경대로 하지 않아도 잘 된다. 잘 나가는 사람들 많이 있습니다.
Заавал итгэлээр амьдрахгүй байсан ч гэсэн бүх юм сайхан болно. Библийн дагуу явахгүй байсан ч гэсэн сайн сайхан болно гэж бодож амьдрдаг. Тэгээд амьдрал нь ч гэсэн бас хэрэндээ сайн сайхан амжилттай явж идэг тийм хүмүүс идэг. 근데 거기에 이제 우박이 떨어져요. Гэтэл тэдний дээр мөндөр орно гэж байна. 다, 다 박살 난다는 거예요. Бүх юм нь сүрээ гэсэн. 그러나 모든 물가에 씨를 뿌리고 소와 나귀를 놓아 기르는 너희는 복이 있다 그랬죠. Харин устай газар бүр үр суулгаж үхэр илжгээ чөлөөтэй эдээшлүүлэгч та нар юутай ивэлтэй байх болоо. 씨를 뿌리는 건 뭔가요? Энэ үр суулгана гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? 바른 하나님의 말씀을 증거하는 겁니다. Бурхны үнэн зөв бурхны үгийг гэрчлэнэ гэсэн үг. 전도하는 겁니다. Сайн мэдээг ярина гэсэн үг. 소와 나귀를 잘 먹이는 거예요. Үхэр илжгээ сайн эдээшлүүлнэ гэсэн үг. 좋은 양식으로 잘 먹입니다. Хамгийн сайн хоол тэжээлээр тэжээнэ гэсэн үг. 여러분 우리 몽골 목장에 그 소와 양들 잘 먹이면 어떻게 되죠? Манай монголчууд чинь нөгөө малчин ард түмэм чи мэдэн штэ. Одоо хоттой хон ямаага сайн тэжээж бордвол яадаг вүлээ? Яах вүлээ? 소와 양들이 건강하고 새끼도 잘 낳고 Хон ямаанууд маань юу эрүүл чирэг өсөж одоо юу лээ үржин. Тэгээд бас үр төлөөж гэсэн хайрлан тийм үү? 사람이 그 새끼 낳나요? 송아지 새끼, 양 새끼를 사람이 낳나요? Тэгээд нөгөө тугал хураг гэх мэт төлийг хүн төрүүлдэг билүү? 아니죠. 소들이 자기 새끼 낳고 양들이 자기 새끼 낳는 거 아닙니까? Үгүй шүү дээ. Тэр төлийг бол малал тэр одоо юу лээ. Тугалыг бол одоо үнэ төрүүлнэ. Хургыг бол одоо эм хонь төрүүлнэ тийм ээ. 전도는 누가 하는 건가요, 보통? Тэгвэл одоо сайн мэдээг хэн тараадаг вэ? Хөвчлэн. 목사가 전도해야 된다? Пастор уу? 그럴 수 있죠. 목사도 전도하죠. Тэгж болно. Пастор ч гэсэн сайн мэдээ тараадаг тийм үү? 교인들이 전도하는 거예요. Гэтэ ихэвчлэн итгэгч нар тэр чуулганд явж байгаа итгэгч нар сайн мэдээг тараадаг. 교인들이 전도해서 사람들 데려오는 겁니다. Итгэгч нар тэр сайн мэдээ тараагаад хүмүүсийг чуулгандаа дагуулж ирдэг. 그게 새끼를 낳는 거예요. Энийг эсэндээ тэд нар бас ингээд одоо төрүүлж гин гэсэн. Одоо малаар бол төлөлж байна гэсэн үг. 목자가 어떻게 새끼를 낳습니까? 송아지 새끼를 사람이 어떻게 송아지 새끼를 낳을 수가 있겠어요? 양 새끼를. Пастор бол хончин шүү дээ. Хончин одоо хончин хүн хоньны төлийг өөрөөр хэлбэл хургыг хончин хүн төрүүлдэг шүү дээ. Одоо хончин хүн өөрөөсөө хураг төрүүлдэг тийм үү? 잘 먹여주고, 잘 지켜주고, 그렇게 하면 송아지들이 많아지고 양들이 많아지는 건 당연한 거 아닙니까? Тэгээ малаар ярих юм бол одоо малаа сайн ингэж хоол ундыг сайн өгөөд сайн ингэж тижээж чадах юм бол тэр малчин өөрөө аяндаа үр төлөө өгөөд өсөж үржээд байдаг тийм үү? Энэ бол мэдээж одоо зүй ясны асуудал. 양식만 잘 먹여주면 돼요. Тэгэхээр пасторууд ч гэсэн хончид ч гэсэн мөн адилхан одоо юу хоолыг л сайн ингэж өгөөд ахад болно. Тэжээгээд 아니, ахад л болно. 그거 아니다. 다른 좋은 방법이 있다. Тийм биш ээ. Өөр сайн арга байдаг гинэ. 야, 이번에 세미나가 있으니까 세미나에 참석해라.
Одоо энэ удаа нэг сайн семинар болох гэж байгаа, их гоё семинар болох гэж байгаа. Тэр семинарт суу. 저는 그것은 거짓말은 아니지만 저는 거짓말이라고 생각합니다. 그거 무슨 뜻이에요? 이게 거짓말은 아니지만 거짓말. 그분들이 열심히 하는 것은 정당하지만 그것은 사실은 정당하지 않다 이거예요. Тэр хүмүүсийн зүгээс бол одоо тэрийгэ их л сайн юм хийж байна. Их л сайхан семинар энэ төр одоо болж байгаа гэж бодож байгаа. Тэгээ энэ нь бол миний зүгээс бол юу худал хуурмаг юм аа гэж бодож байгаа. 한국에 있는 목사님들은 미국에 무슨 세미나 찾아갑니다. Жишээлбэл Солонгос пасторууд л гэхэд Америкт очиж семинарт суудаг. 큰 호텔에서 모여요. Тэгээд тэр семинар нь болохоор ихэвчлэн одоо том зочид буудлуудад ингэ зохион байгуулагддаг. 식사는 뷔페 식사가 있고 또 쉬는 시간에 수영장에서 수영도 할 수 있고 그런 곳입니다. За тэгээд юу н одоо хоол нь гэхэд нөгөө буфет маягаар өөрсдөө одоо дуртай хоолоо авч иддэг. Тэгээд завсарлагаанаараа усан бассейнд сэлж болдог гэх мэтчлэн. 제가 아는 아주 가까운 목사님이 자기 가는데 저보고 오라는 거예요. 미국에 와서 같이 가자는 거예요. Тэгээ миний таньдаг нэг пастор тим семинарт одоо Америкт очиод тэгээд намайг араас хүрээд ирээ хоёлаа хамт энэ семинарт сууя гэж хэлсэн. 교회가 잘 되는 방법을 가르쳐 준다. Тэгээд энэ семинар болохоор тэр сүм чуулганаа яаж одоо сайн өсгөх вэ гэдэг тухай зааж өгдөг семинараа. 목회 잘하는 방법이 있다. Тэгээд хончлол тийм ээ пастрын ажлаа сайн хийх аргыг зааж өгдөг гинэ. 저는 그거 절대 믿지 않습니다. Би тийм юмд ерөөсөө итгэдэггүй. 여러분 생각해 보세요. 예수님의 12 제자가 호텔에서 뭐 세미나 했습니까? За нэр бодоод үзээрэй. Есүсийн 12 шав зочид буудалд семинар хийсэн билүү? 모세가 저 미디안 광야에서 어디 무슨 세미나 참석해가지고 교육받아가지고 이스라엘 백성들을 인도했는가요? Мосе тэр Медианы цөлд сайн тийм семинарт суугаад тэгээд Израилийн ард түмнийг удирдах чадсан юм уу? 우리는 하나님을 만나야 되지 않겠습니까? Тэр бурхантай уулзах ёстой биш гэж үү? 은밀한 곳을 찾아가야 됩니다. Тэр хүнгүү зэлүүд газар очих хэрэгтэй. 사람들이 많은 곳, 시끄러운 곳, 복잡한 곳에는 예수님을 만날 수가 없습니다. Хүмүүс олон байгаа чимээ шуугантай тийм газар л Есүстэй уулзах чадахгүй. 기도하겠습니다. За залбирая. 거룩하신 하나님, 저희가 하나님의 충성되고 지혜로운 종들이 되게 해주시옵소서. Харин бурхан минь та биднийг таны итгэмжтэй бөгөөд мэрэгэн ухаантай зарцлаар болгож өгөөч. 집안 모든 사람들에게 곳간에 가서 자기 곳간에 가서 새 것과 옛 것을 가져다가 먹여줄 수 있는 사람들이 되게 해주시옵소서. Өөрийнхөө эрдэнэсийн сангаас хуучин болон шин зүйлсийг гаргаж өөрийн гэрээхэндээ хувааж өгч тэдийг холлож ундалдаг өрхийн тэргүүлэгчд мэд зарцнаар болгож өгөөч. 예수님의 이름으로 Есүсийн 기도드리옵나이다. нэрээр залбирanгуйч байна. Амен. 아멘. 자, 고생하셨습니다. 네, 우리 통과 사모님 수고하셨습니다. 네, 통과 사모님 우리 수고했어요. 네, 수고하셨습니다. 네, 다들 건강하십시오. 네.
감사합니다.